Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamati innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma na'lamu minhu wa ma lam na'lam. Wa na'udzubika minasyarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma na'lamu minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa amalin wa niyatin wa i'tiqad. Wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa amalin wa niyatin wa i'tiqad. Wa nas'aluka min khairi ma sa'alaka min sayyidina wa nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Wa na'udzubika min syarri ma sta'adzaka min sayyidina wa nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma wa ma qadaita alaina min amrin fajal aqibatahu rusyda. Ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram bi rahmatika nastaghfir wa min adzabika nastajiru. La tukilna ila anfusina wa la ila ahadin min khalqika tarfata ainin. Wa asluna sya'na kullahu bima aslata bis solihin. Allahumma ya man nuruhu fi sirrihi wa sirruhu fi khalqihi ifanna min ayunin nadhirin wa min qulubil hasidina wal baghin wa min kaidati syaitonir rajim kama hafatta ruha fil ajsadi innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma wafiqna ya Allah li amali sholihah, wafiqna ya Allah li ta'atika wa syukri na'maika, wafiqna ya Allah li ijtinabi ma'siyatika. Allahumma sallimna wa sallim abaina wa ummahatina wa ikhwanina wa akhwatina wa azwajina wa dhurriyyatina min afati dunya wa adzabil akhirah wa saqamid dunya wa saqamil akhirah wa bala'id dunya wa bala'il akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'ina wa jaddatina wa ustadina wa li aqrabina wa li ahli baitina wa li mu'allimina wa liman lahu haqqun alaina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma dafa' anil bala wal fakhsya wal munkar. Allahumma dafa' anil bala wal fakhsya wal munkar. Allahumma dafa' anil bala wal fakhsya wal munkar. Ya dafi al bala ya dafi al bala ya dafi al bala. Idfa' anil bala ya Allah ya arhamar rahimin. Wasrif anil bala ya rabbal alamin. Wa ba'anil bala ya mujibas sa'ilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi sayyidina Muhammad wa alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.